Pea koe ahoni i he pongponge ahoni koe whakatahaanga whakonferenisi ai EIKI PALEMIA pea mo e ngahi kautaha tu whakiongongo mo whamatala. Koe hike lava ke tuku atu ai ngahi whamatala hanga tonu. Koe hae ngahi ongongo fo ou ke tuku atu me he pule anga. Koe kaweinga o ku nofutaha pea e tau tokanga koe KOVITI taha hiva kai umaafu ke tau whainga ke tau ta ofi ene mafola pe ko ene alu ke tokolahiange ngahi fika. Me fika Moimoi taha whaka ofisiale ko ia nei tukumai ane afi ko e tolongo fulu mawha pe au ko sai e toko taha ai ko toko tolu tolu. Ko e ahoni te tau wakai ai. Neongo peo ku ave holo ngahi whamatala ko to e tānaki mai ai fika ke to e lahiange. Ka e toki whakahaheni pe koe mooni o ku to e tokolahiange pe o ku to o mao pe o ku holo hifo pe koe haha to e mea mau inga e toku mai he EIKI PALEMIA ka o maafo ke aknau tolu me potungai mo ui mai ngahi potungau e kehe pe a pehe ki a ngahi whehui e lawai pe ki hano o atu ke whai mai hano tari pe a tokoni mai pe ke te tau tolu mai tau whanonga ko iau ko whai. Tau whawhitai ko tau peke he o tua e mahino ka te tau tolu. O ne palo mesi mai pe o ku whaingo fua pe o ku whainga taa. Pe koe hai tu unga o e whanonga anga ka kune ia te tau tolu ai pe o tae ngata. Pe aku tu uai e tau whalala. I e ngahi ngā ue ma ngahi whatongia ko tau pe o ku tau fuesia. Ka mahino ki a te tau tolu e tokoni mai ai o tua. I e ngahi ta whaki ke kehe. Mea te pū e tau talango fua ke ngai tūtu uni o kwe mau he pot ngai mo ui ke tau Moimoi o fiai hange pe koia koe pau ke tui e tau mas i taimi o ku tau alu holo ai no fo mau o ai alu holo ke ngahi feituu pau ke tau talango fua he ngahi ta whaakoia whano ma ngai mea pe katoa e ngahi me au tōtou whamanatu mai ko tau o sifou mai ai ki tau tōlu. I hono ahi tō lahi, ai ngahi tō unga ko ia, pia ko tau whianga inga moia, kawai pe e tau ngahi POLOKALAMA keke. Pia ko ate o whalahi ka te mo tōlu, ta tau pia te tau tōlu i tongani, pe ke ngai whanua koe nei tō pure anga, ka hoko pia e whakataha anga koe ni, ko konga mahu inga ia, pe koe hala whanonga o ku tuku atu ai e pure anga. Koe hape ngai mea o kune whiema o ke tuku atu. Kua paupe ke tuku atu. Hange koe ngahi POLOKALAMA ko os whakotutu i he reti o. Ka koe uhi koe tau ngau e whakataha. O whai ai Hu'akavameiliku e tau ngahi POLOKALAMA. Kai kehe ke tau inasi i ngahi whamatala mahino. Ma ngahi whamatala o tokoni ki a te tau tolu hono katoa. Koia koe ngahi momenisi mei heni, ei heni ai EIKI PALEMIA, pe ki ha ni ihi, me he kabineti, kai o maafau ke tare ki ta mo ui, mo ke nau tolu me ta whaaki, mahu inga ko ia, ko hie koe ngahi whatongia, ma ngahi ngā ue koe ni, ka ku whai ai he whetogoni aki, ia ngahi ta whaaki ko ta pe. Pe au tau wakai pe hono tokanga i kina pe mo o whai o tau ki whonuani. Tu ke heange ka inga tonga toko lahi o mo ofa mai ke te mau tolu i tongani. Pe koe ki talamu, pe koe pūha, pe koe kofu, pe koe hape, ha mea ka oku ai ai whaamu ke au mai. Pe a oku te wakai pe ki he lawa atu ai ngahi family, ma o mai ngahi ofa ko ia. E taim ta tau o maho inga ka pao mau whanonga mai o mo ngai mea lere pe o mau whanonga le tio ma ngai wheituu. Whakapapau i o kutui ho mask. Whakapapau i o ke whanonga holo mo ho kāti huho malo i. Whakapapau i o kuke ia e whanki i hina koe ni sanitizer. Koe uhi ngā koe taimi ko o kutau alai ke tau ngahi talamu ma ngahi pūha ma ngai mea pehe o te whano mau pe. Koe uhi ke whawapau o ku malu ho tau ngahi whamiri. Hange koe taratala i whare mo e ako nake. Me he pot ngai mo ui. Koe aha whawawhawhai ni Nuku'alofa lala aari reipe.
Pea pehe foki moi mau heni a ngahi wa atu whakeongongo mo whamatala. Ko awen mo Luciane Luani, malava mai me he walfit poinima, ke whakahoko ai ngawe mahu inga koe ni ai pure anga ki ono tuku atu o ngahi whakamatala. Pea koe taimi mahu inga eni ko hi ko whepe wheitu au tau iai, whapapau i au tau whanonga holope, mo tau whanki i re tio, pe o ko te api, pe o ko te lava atu ki e te ngawe, pe o ko te whanonga i he mea rere, ai mau inga ke tau whanongo koe uhi, koe ngahi whakamatala o whia mao ko ia, ke tuku atu ke te mautolo ai kakai ko ia o e whanua. Ka pau e whawhoke tau manatu ke kōhiri pe mo ka mata o e mawhola ko ia, a he KOVITI tahi vai, he ngai whanua i tō pure anga. Na tau mamata atu pe ki he ngahi ata, pe mo e ngahi ongo ongo, pe tau whanongoa pe i hono tuku mai. Ai tu unga na e au ki ai a ngahi pure anga, i tua pure anga, ai pe ki a tai whaalaua. Ka koe uhinga, koe mu atu, ai maha ki ia, pe mo e ngahi vailasi, o mo atu ia i hoho malui. Ko tongani e tau mono ia, ko mo amai pe, ai hoho malui, pe toki hao ai mahaki. Pe o ku hao foki i he riwanga ke, hao he Delta, koe ni koe Omicron yen. Tau tā noa pe pa tau whakaukau ke o whai o tua. Koe vai taha i he KOVITI tahi wa koe Omicron. Pe o ompe ho tau whiunga. Tō ama amai pe. Pe koe mawhola koe he taimini, neongo te ke mau mai e ola. Pe koe Omicron, pe koe toi mea ke heia. Ka koe vai taha eni. Pe ako tō ama ape, neongo kuiai e whanau o kunau mau. He au te kei nau hoho malu. Pe koe ngai whamatala aku ama ape. Pa koe taimi u tau whakaukau e ki ai. Ma whananoa pe tau mo ui he kou hinga. Koe maa taha eni o ku tau whiau mo ia. Wholo pe ai panatolo pe a ino pe moi vai. Pe tau he wā mama o pe no whamau pe. Mo tau whawhetai e pe ke EIKI. Mo hala whanonga u tau whawai. Koe mea te pū pe ke tau talango fua pa tau Moimoi ofi. I ngahi tūtu uni ko ia o kutuku mai. Tau whamalo mo whawhetai ko hi koe talango fua ai toko lahi. Neongo nei te kei ke nā huhu malui. Ka kuna o lava ato huhu malui. Pe iai pepa moe ni i toko lahi. Nei te ke hoani ka kua hoani. Pe whainga maari e whoki moe tua tolu pe koe posta. Koe no mea mai e PALEMIA ma kau minista. Ka e kamata e tau whakataha. Moe tuku atu o e ngahi hiongo mau inga me pureanga. Pana iwa wau whoki minista mo ui ka koe ko wakai. Ko ne iheni. Pea ku mea heni mo toko ni PALEMIA. Ka mai toenga kuia o e pureanga. Minista ki ngori ki kada tua pe ma tau ki Latu. Kamata ki tau tata no o tau press conference ko ni pongo ni. Ke tau lotu. E o tua mawhi ko e mau tamai whahe ani a Fiona. Ka koe o tua a Fiona o ke pure au niu i he mamani i he vani mo mamani o mau iai. Mau unu mai ke taloni a ke lesi a Fiona ke whake atu i whawhetai. Mo whamalo, mo whahikihiki. Ko hi ko e ala ofa a Fiona tau hi mai ke mau mau e manawa mo ui. Mau ilo EIKI, neongo ngahi whaingata au mau tofanga ai, ka koe mau tui, mo mau whalala o ihe a Fiona. Koe o tua a Fiona o ku kaikiaha mea whaingata, pea o ku mau amanaki lelei i mau tui mo whalala ki a Fiona. Mau kore EIKI a e tapuaki makehe ki he PALEMIA, EIKI PALEMIA, kau maa e
tokoni PALEMIA mo e hoik minister ka mai ka CEO mo mautolu ko Tongatapu I he malmalu whare ko ni ka umaak nau tolu nau whanongo mai I he hope ke mau ha poto whakapoto I he amanake whakahoko mau whakataha ke mau ha melino mo mahino ka tek mau tolu EIKI o ke pule au niu I tongani pea ku toton mo tau ke mau tui mo whalalat ke a Fiona mo whakahikik mo whakalanglangi a Fiona e mau ngahi ngau e hono ko toa pē. O mau whawheta I whamaloat ko hui ko whainga maari e ko toa pē ko mau ke mau wheohi ai mo a Fiona pe mau kore ai lau maari e mau ni a Fiona ke kāpui ai whakataha ko ni pea ke mau ilo pe EIKI ko mau hao anga pe a Fiona. Mau kore ngahi me ani hua whaal ko si sukarais ko mau whamo ui. Amen. Minister tak mamata. E lotu le dei ko kamata ke tau whataha pongpong ni. Kore pe ni ke o whatapu ni ki he toa mafi. Tapu ni ka kintu po won. Whare ha moiof. Kore pe ke hufanga whatapu kakato wha whakia tu. I tau ngai press conference ko ni ngai aho ko ki mun mai kai ke to whaloloa ko e pongpong ini maha te tau ha fo ape at pe mo tak fehu eta wa e fatogia ke he ho I kabineti ke maulele at ki ai pe ko e kore pe ia tau hi mo fehu I ke no wa pito ko nga ka fa nga mali ke to nga ho mo ka FAIONGOONGO ke na o mai hana fehu ane afina e toko tolu wha recover ta. E pongpong ini toko no wha recover ta. Koe ki ongongo pe tau pehe o ku ki whawhi maari he ni ke he koe mei ko u cluster pe ni pe u feitu pe ni na o sikamata a se puke hange ko pili pe a mo sopu. Aku asmai pa mo keise tahai I kolomotua pe u asmai mo keise taha I vavau. Aia whainga maari e lewa ai fiafi e mea te mista mo ui mo ne timi ke whaiha no siofi, whaiha no sivi mo toka ngai ai keisi koni wawau mo sio pe koe hae lahi ene mafola koni I wawau. Ko hinga koe ola koe ia e kei lockdown pea wawau o tatau pe mo Tongatapu. Ain kou lau u keisi aspe u klasta koe na tau tanoa gea ne afi tu kea kolomotua wawau pea mo mataika. Ai tu ai keise tahana asimai mi mataika. Ai ko tu ia taini mi pa ko whampe te mo feu I mai pe hengai mea I foi ngai topiki ko ia ko ngā pe o tau taimi ko ia he pongpong ini. Te tuken ke misa ke ne ki whamalala mai pe pa tok tukot ke mo feu malo. Malo Kalau pito ik PALEMIA pa ko le be ke u fangan pe ta Tongatapu kai hange be ko e mea ko ia ik PALEMIA ko e press conference fa Moimoi pe mo ahoni u ono fa case positive pe ulikava eta I Tongatapu nia ko e case positive ko e ta ko avavau ko vavau ia ka pau e tānak mai le vai ki heni e ono ni mai le vai. Na ia e mahalo ke se taha I vava e sivi koe sivi vave o simite taha nima pa me tau ai kana e whapapau e sivi koe na o mai koe ki heni o ku negativi e keis koe ia. O kai koha me o kai ke pehe ku mea fo o ia. Malama pe ke hoko e false positive. Ka koe CPCR la koe CV au ni hanga whapapau I. Koe keisi koe ni koe positive me vavau, koe keisi a me tuanu. Positive ia I he PCR la. Pea koe ai ni ihi kehe I vavau o ku ngari ko ngari he anga e mausio o ku
e lava pe ke na hoko ko positive ka ko pau ke to e repeat ai sivi ko ia ke whakapapau i aki. Hange ko e mea ki PALEMIA, ko e tu ko he tainimi, ko e tokolahi taha o e kau puke ko e niu me i he cluster, ko vai ni, ko e me ko e fo i family peia, pa kunau o skamata peke nau tolu o nofo i api, kau mo piri ai aku ko e fo i family pe e taha. Ka koe ngahi mea koe hene iai ngahi asi tō holo hange koe asi ki keisi mei mataika. Ko e keisi kolomotua, ko sopu. Ai koe ngahi sopu koe familia. Tako, koe tū ngai o kui ai koe he tainimi. Koe surveillance nai whai koe e ua mo hapai. Ku ngoi be he potunga o ku fie mari he surveillance ko ia na no fa te ko ngai ti mi va o hoko atu hono to ko highlight hono savia pe he ngai u feitu ko ni ka ko nai tau te fito e sivia ne afie ke ka u line mua ai nai ko e CPC ala ko na o mai ko e sivia e te ni mahiwa ko ka line mua ia he pe nai lava mo e CV rapid antigen test ni mahiwa pia ko tu ia ko he tainimi te ki hoko tak pe ia pato ki na ia hanga fehu pe he ko tu ko he taimini ko e tosi uloaki pe se te hiva valu he tainimi ko e tosi e ua pe se te valu hiva pia ko e booster doses o ku i pese te tahanima he tainimi. Aia koe tu ia koe i he tainimi. Aia ku alpe taimi ke lahianga ki nau tolu ku nau lava mai ke whae huhu. To e tau mai whaisa ki he huhu pusta i he whalaite menusila. Ko tausi e tahamanu. O ku wawe au pito e ngau e tamaiki ke whakahoko koe e pusta. Mahalo koe ki mea bea ku whakahoko atu. He koutuia koe mea tatau pe koe mea whao weni he taini me utu ki ai he osi koe ni au mai ki ahoni. Mahalo. Pehui. Tau lere pe tau whonga hiki ni ma pe. Mai tuke tau takai taha pe ahoni. Lala. Taki mai menia pe me kau ngau wasu ko ko kau stiva to ngau ni ka te ka ka ni fa ki ta no na to ngau lo ko le ne mo lo ko ba pe ki fa ngau ke se ko ngau no au se ko no ka ku ta ko ni ko no mo le pe ke fungi ko te ses ko ne mai ko e minister mo pe ki fa ke ses na to ki mu ana u ka au ki pe ki no ha to ka na to na to na fuki ko ya ko na family mo ua ko ya ko sho ke si ko ya ni ki ara ke la ke pito ke wa ki para ni fo ke fa ko para ku si te me fa para ide de ana te aquí fo tu que ai que se ta que ana pe si ko ke fa ke va ke tu ma be tu si te mo fa ide ke mau be ka kai ke ai be ha feka mali ke mau mai resupply na me to go ni mo ala me be ko fe ko ta ha mahalo ki ko ngai mo ui ko ga ke to la yang o sai abito be na slele mai pe foki ia no civil rapid test ka frontliners pe o mau inga be hange ko na ku fa ko mai e tu ka bege si o ke ne organize ka ngau ke nau to fai no CV rapid test ka ngau ko ia line moa katanina
ai to ta ko ya ni mo sa mi o tu ha tu tu ta be ko ko te le ko te ma ke ta ko ni ni o ma mai ni ke ta bi o pe ka ko ta ku ta ma ta bi ta ko ko ya a wa si ta ko ma ko no ki ta ta Io Catalina ko ngau ge ka ngau ko i babau. Ko ne ia i pe ko ngau ia ki apnesi ki he isolate ko ke spe. Ka mo fatonga ang pe ko asymptomatic ka to pe. Ko tu he tai ni mia ki hoka te ngau ki babau. Ka o mautui ke ilahi pe ke si. Pau tu ko o mahunga pe ke ka kai fonua. Koe vai lasi pe koe KOVITI alpe fikai ki o lunga. E abe foi tai mea o ki ai pe to ki holo me ai. Fia whamanatu o kuna tula ke he pe vai lasi i he ngahi fetu. Pe nai mau mai ane po ai ola koia specimen nai ave koi ke talamai. Pe koe hae whainga koe COVID, e koe Omicron, whapapau i mai. Koe specimen e nima, e koe toko nima, nai ave o na o CV o mahino mai koe Omicron. Ai i tongani. Mo whatoka ngai ange koe lahi ange mafola e mahaki i he society. Koe lahi ange whainga maari ke liriu e ulunganga o e vailasi. Koe fumea mahino pe ia pa whamaman lahi. Pau e sisi e ne mafola e whaingata ke liririu hono ulunganga. Ka koutu koe mea mahuinga inia e lala ka mai ka u FAIONGOONGO. Ke talangofua e kakai ke ngahi tutuuni. Kai ke tutuuni e nia potunga. Koe tutuuni e nia e vailasi. Ko lea te he vailasi e lala ke tui ho mask. Tau he ai mitai ua. Ko hunga koe tau he mita ua, na o sihanga he kausai nisi o saveai. Koe foi mama o ia e lava ke tare, e a o ke foi mita ua o ia. Koe hunga tui e tau mask, ke ua te toi whakamafola e maha ki pai whaingata e ne humai. Koe uhinga ia. Koe whano hukulawa e vailasi o nofo he kiri hanga i houa. Aia koe uhinga koe ke tau whakaapa-apa. Ka pau te tau whakaapa-apa ai mea utala mai he vailasi, e whakaapa-apa i tau tolu he vailasi, pa te tau hao. Ka pau te tau talangata tau tolu, talatu ke nofo mau ka ke alu pe. Au ke tae ofa koe ki he toenga whamiri, pa mo e kakai whanua. Ko mal ko ki mea pea ko manatu iha ke whahoko atu whilaku mai. Io sen. O kai ke hata pe e nau kuku o si kuku takai tu o ua pe anu e kusta ka ko ai hanau siwi. Io Luciane koe au ia ke pong ini na o si koe au sapa de na fai CV e kau laine mua mo e kau ngau e kon FEKAU'AKI pa mo e ngai mea koe ni. Ai au ngau e pe rapid test. Hanga koe whahoha at koe na iai ngahi case na pick up he rapid test. Pako taim koe na ave o PCR la whapapau i mea i o ku positive. Ai u whaingofu anga koe ke utui ko hapalu PALEMIA e tainim. Mini pe taha nima ku mao e o laia. Ai ku koe kau ngau e koe koe wholau koe alate ki EU a mo e wholau koe paupe ke sive kau ngau e pena wala. Koe whenga pe ke whapapau i pe ke pe koe uhinga ia koe o lockdown ta ofi wholau aki. He e malama ke toi whainga taa nge ai ngau e potu ngau e ke kumi a ki nau tolu koe o ku moua koe he whakoutua. Pa ko whampeo ke neongo koe keisi koe neono wha o koe ki ha whakailonga o koe koe uhinga ia ke talanga taa ai he koe Omicron ia whamaman lahi o
mo le pe mo ui ai ko tapu aki ko tau tolu ko tau hu malui ko me ko fai ko tokanga ko toko tahafe fitungea o ko o te kia ke hu malui ka hoko ha mea ka ki nau tolu alpe ko kau tolu le ke ka pa ko nau tolu o ko ngai mak tauhi ko ki nau tolu o tu la vea ngofua ai o mahu inga au pit o te tau sio ke ne to ma ko i he tai nimi ke pe o sai pe ko na ku te ke to ko te falembak io to ko no fa ko ni o te ki ai ka malava pe ia ke hoko ha palpalema ka to le ke rek ka pe mo ki nau tolu ko te ke hu malui ai ma hunga pito pe ke ka kai fonua a ngahi to pe pe to ko ka mata fa fi hona ki ngai fonua pasifiki ko ha moa time going na na repeat flight me puspeni ai foi outbreak ia o alu ai fika ia i o lahi apito o fonua he pasifiki ko ku hange ko Kiripati ko Solomoni ko nau hu malui na tolu o maulano ko Solomoni u helai ne pepe sete to no una to fenga na tolu ke fai hu malui pe ko si i he tolu afetupu ka puke i ai mo pekia ko ta no pe pe akuia ka FAIONGOONGO ma ka kai fonua o te tau to o ta o hu malui pe tau tukutukuang pe talangata te ke sai ko ia te ke mau ko vai lasi ko o hu malui pe to ma ka ko ka te ke lava pe ko o framafola vai lasi ki ata te ke hu malui ki to le ke rek ki ata ko ngai mak tau ia suka to maalunga pa fainga ta ia ki nau to ia ko ia ka ke sai pe ko ia he na ke hu malui pa ke i he to o malohi ai ivi maluia i o sino ko sai taha hanga ko glave ko na ko pesete ni ta ni mai pusta pa ko pe ngai uhinga ia te ke tiwe hu ia o ki nau tolu ko alat pe ko ni lo nengo o si mahina ni ma ko alat pe ko ni lahi mai ai hu malui faisa e ke malava ke hanga potunga yo tu hifo me mahina ni ma ke mahina fa mahina tolu ka va veang hono whakakakato ai huhu whakalahi ai ako kui ka pusta. Malo. Ai ko lau ko tau press conference ko fai pe lalo e foi lalo ke o te fafu o holo e congested area tau no pe lalo. Pau ke fai ai sivi. Ai pau ke ha mi te tahani makimua. Pau ke fai o red test before kamata press conference. Ko ma tolu na ma was to go se ma sivi red test ko hinga pe ke create a safe environment ke tau fe pota no akpe ni ai ko tau ko press conference ko ke apa ya fu me ma winga e fai apong apa kai tau to ga he to na ki ko hinga pe pa ta sa pa te pa tau to ko ka ma te o mai mi tani ma ki mua le le mo te si ke mahi no pe mo negative pe positive pa to fai tau press conference ko he ho wa ko e tau atu ai io hoko to ore wa ke ko Well, what am I going to go? Go. Ne amanaki ke frehu ia to e PALEMIA I he tafako tesi. Ba ke he bia me ka hu frontliner. O ga e kakai hange ko ni ko e ka ngai fa puri anga fa ata e ka si o ge na ngawe ma ke he ka wa ia ki ma tol go ni ko ka police fakolo. Ke fai ange hasi o ki sivi tesi na tolu ku na mahu inga o pito ngawe ko ni. Pa ko fe hui be ia ki ni sta mo ui. Ko ngawe lahi e taimini ko no feinga ke Tracy e ka na tolu ko ma o he mahaki. Ko hae pore lahi taha ku mo ngahi pore o ku mo fitaulaki pa mo ia hi ngawe ko no feinga ke Tracy ko e ka ak na tolu ku ma o he mahaki pe ku mahalo ko ngari te ma na tolu he he Omicron. Tele pe fe laki. Ai ko ki kato e office PALEMIA na test ko to he aho. Dai fai kato e test ka faka uli kato ko hinga pe ko foi ana faka ta tau
katoa mo ni mo he ko nga na o feilak mo ka fitarak mo ka kai tu fa go ne ko lo mahu inga mo na tol ke mahino na negative ai katoa ka nga we i St George na fai leva tesi ko nga me tata pe hangola ko ka pois fa ko lo o atu ni ha fa malo ke nga na fai pa ko le ke mo tauhi ai tu i ko ne mas pa ka ko ni ma sai moia he ko ni ku tau pe hange pe ko tap tolu ko pili ni fasi matai ka ni o asia ai positive cases o pa ke pois fa ko lo ai tau hi kai au ke apo malo lo ki ai o ko ka me fa ka tan ke ha malo lo mai ki ai ko me ko ni ne ngo ko tokoni ki hono tata fi al holo he tai fa tapu kai toi fa tu ta ma ke apa te ha ko mo positive o fa ma fola ye ka kai ko na fo mai hala ko ye ko ape nai ka ki mo tol ko ni mo anga ofa o mai nga he pois fa ko lo tau hi tu ni ko no wa tu e mas tu e kofni ma pe to fano o paure va ko ki lava fai ki he ni pa ke foki ape o ma lo ki ai ka doktaria te mi sa mo ia ho fe yo ko ngau ko ni frontliners ko o kau mo tolu ia I fata ke fai ko rapid test ka ku ko famana tot benia na si lere ko sapate na me toko ni mangel tu na lere pe ka na anga fai ngamari ko ke ka frontliners ka ngau fa pre anga ko fe ngau aki ke fai hu posta mo red test kai fra toka nga yang o kai ke uhinga o civico red test pa ke negative pa ke fra fi mari ko o se civico ke fra papa ko ke hao ko ha ai leita ke tau ai lao ko o covid tahiva ke malu kai wa e fai fa kau o sai pe ku hene simita tani mate alpa ai kau to test o ko korea ka pau ko anga e fa kau e vave pe taimia ko tau run out neongo ku o si whamahino mai e Nusila mo Australia e tau mai ai ngahi a tokon ke o mai ngahi mea ngau ko ia ke hoko atu hange koen ko o mai e huhu faisa ka koe kore koe ke ka kai fonua ku mahu inga upita ngai tutuun koni ka pau hekai te mo apa e tutuuni hekai ke pe mai he KOVITI ko hai ka koe tau fe whaka apa aki ko ia. Lala, o sayang ho tau he mitawi ua. Ki he tafa aki o ke sio ki ai, hao toki whenga ke mitawi ua ki he tafa aki ko e taha. Ai aku mahu inga au pito ke tau talangofu. Koe rest at home, mahu inga ia, ke whai ia. He sayang e rest at home, I he rest in peace. Ai o tui ko ngahi me ai ke whakakau ke ka kai fonua ka talau ka koe ke tau lelei pa ke malolo iapi rest at home oku kau lelei ka koe kau lelei ke family hatoki ai hatai milala o ke rest in peace pa koe ke fusai ki ho family toi baby the nima so I'll take one if I can I'll take two pa koe Koko lana pe ko wakamata premi. Malo palemia ka taki ko ki ko le penia ke confirm ange ai just for our reports ko case fa ka to anonima tahmi baba u recover ewa pe tonu ya. Ko recover ta. Ikai. Ko case ko baba u confirm case eta. Ko ya. Iyo. Kako sio peni ke whakakatoa for our reporting. Recover pe taha pe so far. Koe ki feu yo no wape ia pe koe pe lava ke kau mai he reporti ai pe ko na osi huhu ko toa pe koe hai tu unga wia na hu malu I pe moe fa osi pe ka taki ko hai tu kunga wia hu malu I ko na vava o. Koe fa pe seti ko o mai e lava ke o mai whakawhika ka taki hange ko fai balua fe ko na nai o mai ane af ko pe seti tahanima out of the total population of tonu ke nau huhu kapai ke lava tal mai tai mi kapai toki mai he tali oko ka ta ia malo ko feuga ko o mai o kuma o peia ka ke malama ate tai nim
ka e whamaopo ia ke talate mataifika. Hange kon koe tau tānoa koe ke ikai koe tike ke o mai o huhu uluaki, tos uluaki, na e ua walu hiva. Koe ni koe tainimi. As of this morning, ta fit wano. Ai ko whamalo atu e lala mo i kau mitia. Ai ko tau whengain ke kau mai, au alpe taimia. Ai ko tau whaksio tau tulu ko toko mimia o toko tahafe. Aki nau tōna kai ke tos uluaki ko nau os. Ka koe no whakaikiki ke u mea koe ni e te isa koe tau whataha hoko e o mai ngai matai fika. O mai mo e mea koa wawau he koen ku kau ma wawa. Le te tonga wa feu. Iga. Luciane le niu, ai ko feu e wa feu. Taimi koe ni e KOVITI. Na ia mate a neafi i vaini. Ka ko kuhinga pea koe kuhanga o whamahino. Ko haho mō tutu uni koe ke taime mate. E ko uhinga koe ni ifo ke mate koe uhinga whakaina tula. Ka koe taime KOVITI au pepe taha kotoa koe mate kotoa pe koe KOVITI. Ai ko ai pea koe mahino e ku asimai launga ia ai ni ihi. I he tutu uni koe na e whai. Ka mahu inga pe ke tau whamahino ake. Malo. Malo pe ko feu ni na Australia ni afi was mai no pe na fa mai no te CEO health o ko ko FEKAU'AKI mo KOVITI. Ka feu hoko. Yo ko itana ke te. Ko tu tu ko ke mate to ko fulo aloto. To ko wano to. Yo. Ko e pate i he uhinga whakaina tula o ano moro peia. Hange pe ke mea EIKI PALEMIA koe malolo whakanatula peia. Le osi ugai pe no historia na maos tano pe kai mo ne toketa. Pe ne ostes peia. E pe kia koe hinga pe koe natula koe ni o whakataptapu i mo lockdown koe hinga pe foi tutu ni koe ke whakawawā pe no teri o e putu. Koe kia ne whelai anu me KOVITI. Papa ko putu wa ke ki motu pa ke mo ko mai ke putu ga mo ui. He hange pe ko no mai me muri ko e pa tu ko close casket pa ke apply pe protocol tata ko. Pe fácil. Malo ko ki feu pe ni ki he ke punga moi ko ki fei wak feu pe mahino pe ku o ku sai tau Hu'akavameiliku hua tolu pa mo pusta na ai lave mai ai punga moi ke ta faki koe ki he tau taha ke tau nima ko lo ben o si roll out ni New Zealand pa wa time frame ke tau mau ai hu malu ko ni ke taha ki lalo pa ua ko ki ai ka pa ko whakahoka whangi rapid test ko ni o waha mea ave ke toko taha ko ia ke mahino ni osi beni ne rapid test na ha frontline ia rapid test to tolu be aho pa whakaosi peka ko hinga nie ke ta whake uksio ke kau whangongongo mo tolu na ki kole benia pe ki rapid test be mo tolu he taimini he osi press conference ko ni ki mo ta au ke mo family ke mo laki ilo i pe ki mo ta au ke mo family malo bito. Malo pito lala ko tu ko e feu i Hu'akavameiliku na Australia pe nga hi press conference ko e. Na to kamata hu ko i Australia mo New Zealand tau ni ma ke tau taha i he mai na ko osi. Ko New Zealand ku nau ofa mai e hu malu i ko ke tau ni ma ke taha ki tongan i e pereri. Ko e rapid test ko e ke hau hataha rapid test pe o atu hao kat ke mahino na ke si ko te o kai ke lava ia e ko hinga te ke hao ko a hon te ke positive ko a pompom ko foi me be o mahino ka ko ke hanga whakahoko ke to na ke o si pe o te ke loi ko tau palparema ko a honi ko ngai me ko ia hanga te to tana ke pe ki he fehu i ko pal ko pole fe hanga hangai mo ka nga o he tainimi i he kamata ai hanga e kakai o puke ai whakamatala mahu inga ki ngahi feitu o nau alu holo ai
Aia ko kina tolu ko na o mai whakamatala, na lava pe o puke i kina tolu ko ia, o sivi pe a mauai. Kau whatata ki pe a vaini. O se te se tahawhe ni mange au tupu ia, i vaini pe ia, u negativi ia. Koe ki family pe nia koe o na e positivi, ai ko toko tātolu, ai ko nau foi nau nofo maa. Ue ngahi feitu e unau puke whamatala, peko mea ko hoko e ngahi mea nuku asi he. Iai whaikawa na iai, neongo na whaikawa e ki mua, pe whai lockdown ni, kai ke talama ia na iai. Ai ko ngahi palopare mai whehangahangai, pe toi alu e keisia lahianga ka pau e hanga he kakai o puke e information ko ia. Ai ko tuko mea mahu inga ia. Ai na whai ato e kore ke kakai, neongo e ne whakahela. Ai pe haki i notebook okay, hiki na aku i panke fe he time koe. Na aku i he feitu koe he time koe whakaava ai FEKAU'AKI ke whai stock up koe kakaet, ai nau ki teu ke time koe toi hoka te lockdown ni. Ai koe ngahi mea aku oku whaam koe ke mahino e he kakai. Koe kore whakamui koe ke repetesi. Oa ai lala ke mau whaingofu ai mea. Koe mea koe ia e lava pe ia, ka ku whemau ke organize pe. Te uia ki mua ke taim koe ku osi ai koe ni. Pe au ka koutu e whaingofu ang he taim e whai press conference i lalo kai ke whaha FEKAU'AKI ke tauhanga. O practice e tau tolu ai ngahi mea koe ia. E koe alate tai ni mia, tau expect tau tau ke kakakaka pe ki olu. Ai tupu ko ia positive cases, Malo. Burning question, be. Pakai pipe na esta mai kore lava ke mau mai information ni ko ni ku mau pe ko hai tu ku na hu. O si raki ua pe te giai pe ko o si. Ko ki na tol ko fo i case ko ni ono nima. Recover taha. Na o si hu tosi ua kotoa. Ai koe tunga ia koe kuia he taimini. Ai tuke pe ko ke kaureka ki lalo. Tuke pe kaureka kai ke huhu. Pea koe pusta ko na tol pe koe ku taimi koe na huhu o silava na huhu pusta. E brief mo ta ko no puta mo i hange ko me mista o sia to ta fini manga o tesi o vaini. O waile va fe mali ko na tol ko no puke o ki he foi pupunga pe ko foi cluster pe ko ne family ko ni vaini ai leva o ku na ai foke fata o fike o ha vai ni ave na utalamu ai leva ko hunga leva ko kalase ko na tol ko nai puke mahino ka ki na lam to ha o ko si nofuna pa ke na nof ma no ai ko to ngai ko mahino to la hi ko ta hafni mangai ko stesi e fata leva vai ni wa ne talamu o ko mai ko no clear me wa fu ke ata ha o ko nga ko stes ka to na tol puke do fo ma we ka ke ngofu fu ke na wal ka feitu ai ko hinga pe ke to ko ni atu ki he lockdown ni ko ni e tau kakai ko me pe ta na e fai ta no ki ai pana te repeat pe CEO health anehu he ne interview anehu ko tawanga mahe ni foke ta FEKAU e tau fa nau ke fai tau pu lere ki he pana hange pe na fa ta no ki mu press conference ki mu ko nau tolu e wa na bo te ki nau hu e fa nau ko ni ta fai ki lalo o paure o fua ha me fie ma telefoni pe ko lu ya tu ko ke o si hu wa pe ko hu tolu o fai FEKAU he ko e fai ngata ke lava puke he ko ki le ka ko ta fai ki lalo o te ke hu fai ngo fua o pito ne puke pa lava pipi hi ai mahaki fa ki me ai ki pe he o paure alo indirect mo ata pe ta no pe ke alo mai ha me hata o ala ko mo api fok me pe fano pe ko nga ki hand sanitizer because e lava o nga transfer mai ai virus ka ko i ho close contact pe he fa ki me ai pe he ka ko tu ya pa te tau ki ai to ko ni la hi ya ke tau fa ha ko ni me maha ki fa tu ta ma ki ko ni pa we fa ma lo lai o mo ke ko no tu ko te fa matala ki tau ka inga Tonga ko hinga pe ko ma lo fonwa ane ngona tau ta no pe a ho ni ke COVID hiwa ka ko ke ga lo he ni ho tau ka inga ko ni na e we sia ye tsunami ho le de pe nga we ton PALEMIA mo ni mo hono atu ko ni ai ko ka we ko hinga ko na tesi ki na tolu na to fa ma fola tu
ai mahaki ka ki nau tolu koni kuesia. Ange ko lau kua nenai ke kau polis whakolo, mou tolu o lahe FEKAU'AKI mo kakai FEKAU'AKI ko uhinga pe ko ngai uhinga ke. Whakapapau i o tui hao mas, whakapapau i o ke whamato ato i o whako whatongia ko ni, na hoko ai o ke puke ai, pia hoko ai o ke whamafola ato ai varesi i ho tautou wheiloaki mo kakai o na whewhononga aki he hala. Kaita ame ai ko whamalo atu pe, ko mou he kātaki, kai katonga he taim whaingata ko ni, hono tātau ki mou tolu, hono to o mou ngahi tātaina ni, ko hinga pe ko lerei whaluku fua, mo hinga pe ke wakai mo tesi, ai ngai wheitu ko ni ko hinga pe ke whingai ke whakasisi, ene mafola ko ni mahaki ko ni ke ngai wheitu ke. Whamalo la het pe tu tai me pongpongi ni, pau tau whawhetai pe ke iki, ene ke umai iwi, ke whahoka tau ngai whatongia ke. Pau korek te tau whaos. Pau e kreso tau iku si suklaisi. O whatamai, whio he lau maari e maani o ni ke. Tuku ia mau tolun ko toa o wana hiri ka whaipio tai ngata. Tātou pake ngongo mō whamatala. Ai ana e mea anga tono atuai ai PALEMIA o Tonga Hu'akavameiliku. Pehe ke EIKI Minister o potunga ue Moimoi. Toke tā saya piukala pe foki ki he iyo malo Hu'akavameiliku. Pe foki EIKI Minister ko ia o e potunga ue ki muri mo e takamamata. Whekita o toi kamano. Ko e EIKI Minister paanga tataf moiaki. Pe ke EIKI Minister ko ia o e ngahi ngawe angalalahi pe ko e moi ko 17 tau moua. Pana i heni foki pe mo e sekretari puli mo sekretari ke kabineti e kita etika koka. Ka mawhake tale kita e potunga mo ui toke tā siare kau ola. Mo kina utore kau ofisa maalunga pe foki ki e lau kakata to e POLOKALAMA koe ni. Ko wakai whapeo kwa e mo e whehui. Nai o mai whewheka o polisi whakolo e na huhumalui. Ko tō taha polisi whakolo ko tā pehange koe na stuku atu i he ngahi o ngongo ki mua. Ko pau ke kakato e ne huhumalui hoani. Ka o polisi whakakolo ko toa pe. Pea ka pau o whainga maari e ke alu me takai hono tolu posta. Pea whakahoko mo ia. Pehange koe ko tui e maas mo i tau he wā mama o mo i ngahi mea kotoa ko ia ai mea ko ia o ko fie mau taha kotoa pe o ko laine mua pe o kuno foi api ko pau pe ke tatau ai ngahi mea kotoa i he whaihi ehi kai ke ko whamalo atu malo mo mea mai ki he POLOKALAMA koto ia i ha ngahi whakamatara fo me he pureanga ko e whaunga tatau pe te tau whelongo aki ai kai pehe foki ka te mātol kotoa na whai whatongi at meheni. Tāna tohi pehe foki ki a aripate ki sina. Pita takafua. Luciane Luani ko Katarina tohi mo me a